Haliyo tumang bailang sini borok rok ba. Kaisa gen nazang nai nok lo si gen nazang nai school lo si. Omahai si ngai tong su. Hamzang mani bo sayang nya belai ne sawo pia ba. Kaisa gen nazang nai nok kaisi school no oro si class bi si ro si. Serengwani thangmani o si. Educate ngai jat sereng thangmani o si. Omahai si tong mung. Omahai si ngai tong siu school nok hai kaisa serengjana gena jana jaga roksi belai toma bungka ble wanama swngsa oro bisin site mature singya khona 18 years kaya khona mature singya khongnai kho school ko siba piaba uttomono nai nei khangkhena oro si as private part roksi lengka si tis hajangnai ko kre toma amaba foreign country pas asuk daga ingna yana bole bat sini tiprasa sini oro jaga bat tumang lang sini borok bat tumang engthangla genna jangai jat jaga o phanba omahai tongmung ba ngai tonglaila omahai je tongmung ngai tongmani sini society wo oro nibo sini borok ni bisimo school nok hairo ngai tongmani tani bang omahai ngai tongkhana boro jagaron through influence ngai omahai ngai tongna omahai rongno bakhe bo mahai school nok hairo wo op khalai ro manai omahai bakhe geno lai mana omahai school nok ro nglang tuma khaike omahai ro no sakung na do thini personal property personal no ro do alka ko personal jaga ro la alka ko omole kaisa school nok haisi kaisa gena jangnai jaga si omotrong no boi no gui bo mahai bo ngnai oro ni ro le tuma bo mahayo bo thangkha tama khe khaike bo omahai ro no su tesa control khamin sa buchi ro manai omahai school nok hai ro si omahai ngai tong su bo mechu singya khong nai kho bo si omahai ngai tong tama khaike bo omahai no sung ka sulai manai comment khai sai khana de ni wan chong la bai bo sung ba ke bo sin society no tesa omahai ro no tui control khaile manai